Tekereza ujye gukora ikizamini wajya gusubiza ugasanga ibyo wize byose nta na kimwe gisigaye mu bwonko bwawe. Ibi bikakubaho inshuro zirenze 3. Nanone kandi tekereza ugeze aho wibagirwa izina ryawe, ibihe wabayemo, warangiza ukagira naho utagishobora kugira amakuru mashya ubika mu bwonko bwawe. Nta gushidikanya wahita uyoboka inzira igana kwa muganga kugira ngo umenye ikibazo ufite. Uzi igisubizo muganga yaguha, yakubwira ko wibasiwe n'indwara yitwa Amnesia. Iyi ndwara ifata umuntu ntabashe kwibuka amakuru y'ubuzima bwe bwa buri munsi, ntanabashe kugira andi makuru mashya abika mu bwonko bwe. Ni bwoko ki? Ifata ite? Iterwa n'iki? Ngiyi ngingo tugiye kuganiraho mu kiganiro The New Page kuri Radio Icyizere. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Innocent Bimenyimana. Mbaye ikaze mu kiganiro. Ibikwa ry'amakuru mu bwonko bw'umuntu rigeranwa n'ibikwa ry'amakuru kuri mudasobwa. Bivuze ko amakuru aca mu byiciro bitandukanye. Mureke tubivugeho. Mbere yuko amakuru agera mu bwonko bw'umuntu, abanza guca mu byiyumviro by'umubiri w'umuntu, byitwa sensory organs mu ndimi z'amahanga. Ingero aho twavugamo nk'amaso, amatwi, uruhu n'ibindi bice bitandukanye byagenewe ako kazi nyine. Iyo amakuru avuye muri biriya byiyumviro tuvuze haruguru, ahita akomeza yerekeza mu bubiko buto bw'ubwonko bwitwa short term memory. Aha amakuru amara igihe kiri hagati y'amasegonda 20 na 30. Nyuma yo kuva muri short term memory, akomeza yerekeza muri long term memory. Ni ububiko bubika amakuru igihe kirekire. Indwara ya Amnesia irimo ibice bibiri by'ingenzi, ari byo Retrograde Amnesia na Anterograde Amnesia. Retrograde Amnesia nige umuntu atakibashe kwibuka amakuru y'ubuzima bwe bwa buri munsi, nk'amazina ye, ibihe yaciyemo n'ibyo yiga cyangwa ibyo yize. Anterograde Amnesia nige umuntu atakibashe kwakira amakuru mashya mu bwonko bwiwe. Wikipedia igaragaza ko Amnesia iterwa n'impamvu zitandukanye. Aha twavugamo gukomereka mu mutwe, kurwara umutwe igihe kirekire, ihungabana, kunywa inzoga, kutaruhuka igihe gihagije, gusaza no gufata ibiyobyabwenge. Iki cyegeranyo nyisoreje ahangaha. Mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Icyizere. Nge nitwa Innocent Bimenyimana mu kiganiro The New Page.